Ingdeng thom ke bracket thom NDFB ka chiki morning katalon. Then Tagharalong Lomirjeng Education Cooperative Society Kisengpon. ST Morcha EKADC Kongchunbang Harlong Bing Tilapen Arya Sang Hotum Kapathua Sonamung Ake Joypen Kironda. Come one, come all to the third Interchurch Football Tournament Come Awareness Program on Addiction and Human Trafficking organized by Community Health and Development Program, Baptist Christian Hospital Tejpur, a unit of Emmanuel Hospital Association New Delhi in collaboration with AKBCLFYD for both women and men. Registration starts from September 1 to September 20, 2021 at Edpo Taro Playground, Dongmukak. For more detail, contact 8638 398 440. Pinya Adap Abirta longpen nilisami jirbon kilingpi. Nonar juik tha birtang tonpen. KAL ria Parman NDFB risim kang tang pen kache songhut aprana mui kidam kache songanok be tumapan kidam tang chitini phai kre player ni langhin viva bhavana long all surrender NDFB Welfare Association Karbianglong District Committee tum padir PC ingdeng thom kebra ke thom kachiki mo sai kideng pon. All Surrender NDFB Welfare Association Karbianglong District Committee tum patir PC kidam tang chitini phai kre player ni ingdeng thom kebra ki thom kache songhut aprana mui kidam anok be tumapan kachiki mo sai kideng pon. Bangso sai kideng hut All Surrender NDFB Welfare Association Karbianglong District Committee maipu Bhaben Basumataria hin pensi NDFB songatum kache song pomahut rada Parman kache song ke klem kedam pia puthak lapen ko son pensi puthot ingnam pen thoyak lam an nang kache klang ma phul ki mo puthak pajirmi EM Barim, Sarad Brahma, Biseswar Basumatari, Khaudam Basumatari, Hemonto Basumatari Pentanglok, Penangan Manpeng ke dobang pubang pietum kachetong dun kachikimo mailong, All Surrender NDFB Welfare Association Karbianglong District Committee Kongchunbang, Prakas Nursery Kaninja Tengke, NDFB risim kang tangpen kachesong bomahut, aprana mui kidam nang ahema soradumapan, lak phopho tangka sorkar penakirap pipajir da prangpo. Lapen hem kang sam ke donang bom NDFB claim bang atum sidame prabjin pen ahem pachirap long vek japan sorkar long lam thepale dampen pachun vek popusi injepo langhin pen sarpang ring tikathar Karbianglong live. Then Taghara Havaralong Ovi Kimiatumta Kacharlia Hin Kapapranun Tekja Panpura, Kidam Tang Chitini Pai Krihinirni, then Taghara Long Lomirjeng Educational Cooperative Society Kisengpon. Labangso Society Lake Lomirjeng College Alongsi Kiseng Padopon. Kogan Tiso Kachepem Pupona Mailong, Lakhakre P Korkanti Constituency MAC, EM Raju Tiso, EM Barin Kanguratok Bipen Chenglok, Bangthom Kepso Sierra Tumta Melong Chitongdut. Melong penangana por en pen kaching waiting sai padupon er penapi ratchidon sarpen EM Rajuti so phansi society amai phur pu pek pondo lapen kangbura tok bia phan working president lasonsi joysing ti so phan kongchun bangar pu pek pondo labangso society kang pu pon jasemera kemang laki dhenta gharalong ke do Lomirjeng College anso se kapaprang thekja phan lapen kidam tang pen anso se labangso college ko paching thur ponja phansi saideng pon lu pusi nilitumalong birta nang pale. News Desk Report Karbianglong Live. Lakhain ko rapon nilip MSC constituency ke parlo Chokuhela Havaralong Achiklo Jonwang Kidu Kelak Araraphan Karda Sang Lapen General Sang Anta Paplut Ple Pin Pen Kipi Ponbom Nilip Chokuhela Lem Sawaipu Balwan Bek Kopi ko sona joine penone Pini Maipu Arpu Pen Che Obublo. Kidam tang ningkan crazy so sepen Chokuhela Lem Samaipu Balwan Bega Hin Pensi Klempon Bomsi Wang Bomlo. Bon talangli piniar ni kopi ko sona bidi penlone mate methang kaprega sai kedu open a joglone lem samai phur pupen kidam tang chitini phai troxiar ni ar pupen kache ualu lems dun mai phur rideng palidamlo bangso puthak pini balwan bega hin pen pherangkia phan kapachini pona tengke nili phan komane tum nang ke toy penle ar pu kache ukali nili methang sai ar pu ke onga joine si mai phur pupen kache u lasi ar pupen kache olo sitame nili lems dun mai phu ronjon tok bipen rara thengno si labang solo hodai pon lo kusi injepo তেনেকে নাই মোৰ মানে কি আগতকে অলপ মোৰ নিজৰো এটা কোম্পানী চাকৰি আছে আৰু সেইকাৰণে মোৰ অলপ বাৰ্ডেনো বেছি কাৰণে মই
নিজৰ ইচ্ছামতেহে মই ৰেজিগনেশ্যন দিছোঁ, বেলেগ একো কাৰণ নাই। পাব্লিক এটা কিবা কমপ্লেইন দিছে নেকি আপুনি? কমপ্লেইন তেনেকৈ নাই। তেনেহ'লে আপুনি কিহৰ কাৰণে এইটো ৰেজিগনেশ্যনটো দি আছে? মোৰ নিজৰ অসুবিধা, অলপ কামৰ কাৰণে মানে ডাবল প্ৰেছাৰ হৈ গৈছে, সেইকাৰণে মই মানে ৰিজাইন দিবলগীয়া হ'ল। আৰু বেলেগ বিশেষ কাৰো তেনেকুৱা কাৰো হেৰি লৈ মোৰ হেৰি ক'বলগীয়া নাই। মই নিজেহে মানে অলপ মানে বাৰ্ডেন বেছি হোৱাৰ কাৰণে মই ৰিজাইন দিছোঁ। কিমান বছৰ আপুনি তাত কিবা আপুনি কৰে? Nonamat, badua phanta akimia mai pu ar pukepe ponja phan alama bela. Arona teng pen kilik sida mate kangbai pen sida me official arona teng pen si claim pon pamiji pusi dun mai pu ronjon to bi je po. Je nilip zemalong itu mani ding klui pen non kedam tanga budian ke prai nang kan krip hon bak pleng tang lo. Na sia tam ta ke jud lo. Nili tu makimia budi kang wai ya phansi chisik lo setamela corona protocol pen aja ni masih ni tu maphan atama bang nang extension dan lo. Masih secretary bang ke la sopo masih lang ni pham sokoti pia ni pen siko udo lo in kia sang ho rolen ni kia bang ke. La solar tong se kosi sing na sang ho phansi non la cyclone thok extension na priot ke pipon koglo. Masih hala balon de chairman bang ta kiani kamar pudu ubakan pen aku pu pen itu masodak lo sojo ni pengeseng bai nang ta panglum ta masih alang lita cipulo siketi abarim aleke ugalilo neta arun elo akimia tu mapriota te bokhalo po enilita obupu pusi itum panahang lo la pen so teng ben ni tum lo kadam tang heri haptari gan ini tum seng wai lo la pen apsike dak nilibrong asar ameya hin penta nang setong nang si bidi sore nang pidun lo la pen so yo ni pen alang li phanta pulo ahok lo temanang ta kiuni Kapre ka sai ke do open a joxi mai phur pu pen chi ubublo. La pen alang li ka che thana tengsi rara tum deng dum lo pusi chuki hola lems chun bang Dilip Singh nar pen kar dagalam the pherang kyang no ni chepo. Kes media timan kanu lo kapre kali setai tum lems chairman bang penangan ningkan pen lo ke claim prai ningkan krisi bag dolo. La pen alang li ahok pedalam ang bagana long alang li methang bagana long min kol goro dang miniar penak second miniar penang sang holget ong kam ke ong pen posalang ka six staff masi itum lem salong non tong se kot alang li chairman mang chu buglo tin de kapre anjin de tala so kisung alang ani ding pik ni non chikloni lo claim rap talang ben kata ke dam rap ni ka six staff do pik akun edum do pik man chma tha ed masi ke dam tang ni na prang lang li dak pen ko halang li rijan ji pidar lo la si ni tum kachinnya teng abang kalang li thang ani oi tawe bunta kam ong pe masi tong se kot alang li rijan ji pidar salang li lar La so chukela lems along mai phule ar pu pen chi obuk sedami chukela lems mai phu ar pu gimi avyang ko bangke saya modu anta dun mai phu ronjon tok bia hin pensi sai do anta pachun pon pu pusi executive committee along chirai pon lo pusi dun mai phu tok bia sang ho pen je pon chukela pen sonjit kro la pen koilamati pen samsoniti karbiang ong live SD Morcha Karbianglong District Committee Kongchunbang Harlongbing Tia Hinpen Kidam Tang Chitini Phai Krip Player ni Narlonga T Sports Club Atumaphan Kapathua Sonamung Mate Sports Material Akhejoy Pen Kironda Mahamaya Constituency BJP SD Morcha Tum Chipatir Piponsi Ingdeng Hini SD Morcha Klembang Amai Dong Mukak Mondol Committee Sa Hemalong Paduponlo Labang so mailong aluhi sar poman pen Karbianglong District Committee Kongchunbang Harlongbing Ti Chetongdu Bang so mai judep penapi SD Morcha Kongchunbang Harlongbing Ti la pen Arya Sanghotum Tharvia Dong Mate Ampukhuri Hempu Sports Club along Anpale Damsi ake joy pen Kapathua Sonamung Mate Sports Material Kirap Kapajira Sai Dengpon Bang so hut alang lipen kaning che pona tengke non ke bang journey sitame Mahamaya Constituency ang doan education awareness sports workshop pendanglok penangan non ovi kimiatum aning ke hang asitin sitame Mahamaya Constituency SD Morcha hinpensi chengpon pupusi ninjepon Pacu ili tum tarik rep ho 15 August ani da football pathu kado weta dak dolab lo bo pathu tumanta ke pathu lo ke hai ke rem pugali kado we ke mane ke pathu pupu tim tumben stame ili tum ajo tamaris tame lang rapet lo lasuhut ke pathu dak ampukhuri hempu club pupu tim tum ke pathu ke me ke theklong ining karong pen nilihin pen
football ador so kali ador kom pu bol setame pumni pum thongves tame nang thon pu nang cicak lo naso nang cicak teng pen pini abol ke ador so kali ke pu ene practice hai ini thombe tur Dena rong pen Bikram Teron Karbiang Long Live. Tangte pinya dawa Abirta kaila ponsi kang thonik lo.